ассалому алайкум бинандагони азиз. имрӯз марказ рафтестем. бар чанд рӯзе ҷаддем ҳама дигаргун шуд. Мошина дидем гуфтам қафа мошин омад. Тарсидам. Бачаҳои азиз гузаштем Найгуфта. Дар болои пули Найгуфтем. Ай Найгуфта рафта сангвор мешавад. Тамошо кунед оби мазор саршавии дарёи Хингоб аст. Ина бародаро оби мазор кам шудааст оҳиста-оҳиста. Ягон 15-20 рӯз баъд вақти моҳигирӣ мешавад. О дарёи хокҳои оли моҳӣ камтар аст. Ҳаст моҳине камтар аст. Мо ҳам вақте наёфтем барои моҳигирӣ. даъфаи дигар насиб боша ҳатман. Ина бачаҳо оби мазор болотар меравад тақсим мешавад, болотар меравад тақсим мешавад, хел кам мешавад. Зимистон гуфтанд ки иқа кам мешавад ки чанд қабл гум айгилдара камтар мешавад ҳам дарё. ҳам хеле гуфтанд. баъд оби Найгуфт ях мекардааст, об ай тараф меоранд ях мекардааст, ҳамҷо об мехӯрданд. обе ки ногуфтан ҳамуна обе ки зимистон ях мекунад, тезтар ях мекунад нисбатан оби бамаза, оби шифобахш, оби беҳтарин ҳамо аст. бачаҳои азиз, мо ҳаракат мекунем ҳами тараф. بریم شایبه مایبه گیریم حرکت کنیم. دههای Найгуфт دههای خوب معقول. میفهمیم و اجاره می اومدم زندگی. بینندگان عزیز، نزدیکی سنگور 7 کیلومتر به فکر من. Найгуфт تا سنگور به فکرم 7 کیلومتر است. خیلی تنه دیوار حرکت میکنیم میوید. راه های سنگور پایین راه خیلی رشد میشود، خیلی راه تخت میشود. تو سنگور ای Найгуфт ای سنگور بلو یعنی کیم ای سنگور بلو راه سنگی های ماشین میده عذاب میکشند. هر کس که اومد اینجا بلو یادون تکنیکای شوروی را گرفت، یکم وازی کرد گرفت روا. اینه سنگور بچو. навори мо рафтааст. бачаҳо ина ҳайвонот нодири парки миллии Сангор. уқоб хай боша. кавги ҳилол, марғи кавги дарӣ, марғи марҷон, не марғи ба фир марғи марҷон, не. кавг, ки, гӯспанд, нахчира не ки намондан дар ҷо, нахчир ҳаст. баланги озод, хирс, нахчир ва гирг. ина бачаҳо хуш омадед ба деҳаи Сангор. бинандагони азиз, ай Сангор биромадем. оҳанҳоро бридем, гирифтем, шикоф кардем. рафтаистем тарафи Лайрон. раҳои Сангорро дидед? асфалт. ай кони тило ки онҷа аст, ҳама рӯш кардааст. нигоҳ кунед. Корат панҷам ра. нур агар раҳом ҳамин қашан бастай. дар кор нест асфалт мора. рафте син дарахти бодум ол накардааст. ин кӯприка корша камтар идома битием. баъд ай ӯ боз мегардем миёем. як рӯз ду рӯз кӯприк кор мекунем миёем. инам хеле бардорои азиз, гузаштем Сангора, рафтаистем тарафи хона. ино даштҳои Сангорам. ва гуфти мардуми деҳот ки ови шикам бад намелақад. ҳам хариш мерай. ҳам хел майда агар рега резан поин каман бисёр хуб мешавад. пул мерезам иншоалло.
بینندگان عزیز های دههای سنگار برمادیم های کنتیلو های زوادی کنتیلو برمادیم باشه های مردمی خوب ایستادیم کارنا بود کردن حتی زباسکمنا درست کردن زباسکمنا که محمد جان کی داد ممکن زباسکمنا بود ناوردش های که پگاه میارم 3 روز بعد 3 روز شد ناوردیش هستش زباسکمون توبری کردن زباسکه را گرفتیم و اوهانم نشکوف کردن شایبای دو تگا ولی نشون میتیم در وقت کاری پول در وقت کاری کوپرک نشون میتیم و او را سوز کردن بگذشته از این بردن عبید من دادن عبید کردیم شکم ترنگ و گفتی بابا اسمت کی شکم تلدر کردیم و حرکت کردیم طرف خونه باشه باز در راه نوار میگیریم تماشا کنیم نه برادر در جرو اومدیم در جرو خینگو نزدیک های زمستون اینجا ترمای به حد روز بالا میآید راه ها را محکم میکن خیلی خوشبختانه چند سال شد کنی تیلا اینجا کار کرده است از راه دو این بوزای خواه ترمای خواه سیلای که ترکتر حاضر میشه راه میروه هم خیلی برادر عزیز قدقدی دریای خینگو خرشدی وقتی میگه که بزن جوشو بزن برای خینگو بزن جوشو بزن نارا نیدوک خینگو میگه خینگو بی زرخیز هم خیلی برادر عزیز خیر رحم هم خیلی ای دوام شو باز باید کار کامera در دستت نگیری نمیشه در تنهای ماشین اگر بندیش فاق و پرخ کرده یکان چرا نمیبینی حاضر با دست هم ملارزیست از دیدستی یندگان عزیز ترمه را دیدی اینم ماهی آگوست ترمه هالیم هست یه ترمه بوز بالا اومدگی آوا صاف کردگی هم وقتی گفتیم که او محکم شدگی اینجا محکم شدگی نگه کنی که الاف ناو برمده چه ناو بخور شده است بچه عزیز فراموش کردم که نوار بیرون راه نه کمال فایره سور کردیم نه چخشق فراموش کردیم خیلی لنگر گذاشتیم نزدیک اومدیم ای طرفاش دیدگی بچه عزیز همین دره را نشون دادیم تمام بعد ادامهش در ساختن کوبرک نوار میکنیم خب برادر عزیز سلامت باشه در امان الله باشه تا بازدید